Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka kunhun kinongnya kali turis na kajala ki bahap apo ka Shatri jong ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association haka khat phra tarik unai lur hajar pesau kala penlong da kajinyalang ban pendrem ya ka sorkar badru ban shimrai kumno bande hadian baka sorkar kam shimla khot ban ekran wat hadian baka kunhun kala dat ban yakhi ya ka tayo ban wa lamayong ni ka Black Flag Week haka ni kajinyalang lawan da ki try kali kinongnya kali turis na ki jaka ba pher kajala Barlayo ya kejingkran na ginong yalam ka kunhun. Haba ajingkran na kalyang upresiden ka kunhun uba arika dinos doling. Ulakan tha ting ya ka sorkar jela bat ki menteri sorkar ki bom patiaw ya kijing jing jenjar bat kijing dawa ka seng hadu menta tang ya kijing dawa ka barit kimla ban khot ya karen. Ulaong bakani ka sorkar ka shu pendut kai tang hakikam tamasa bat ka shu pensa ram ya ka jela. Shu ulaong balada ka sengap ya kani kijing ya khi menta na kalyang ka kunhun haka we ka sngi kan sami ka jingya khi ka bakham ting ban pen khanyu ya ka shuki ki menteri ka sorkar jela ha ka bedei ba ka rai menta ka kunhun kan pha shwa da ka shithi sha menteri rangba bar kan ai por shitayo balada menteri rangba umla ban lei balada kam urlong kin sashim da ki wei pat ki senjam haswa ban kan ngapan pede tau ter niu di ginongnya kali kamai nama sorkar lai ben deniam pulok Nek kami banyak, kata menteri nanti, ibu dia orang rawat dua driver, dengar? Suara kan smart, kawan kerana ini kerjaan buat negara, orang ni, Islam nongnya kali kemai, laisin lewat, orang Islam, orang nongnya kali kemai, ya keluar tu, Islam nongnya kali kemai. Islam nolak dikamai. Islam nolak dikamai. Te sowa shong ye tha bekti. Ko sarkar program abang ilawan da kijang jai lemba ka AKLTP balai dilek ini balai hami syamadan balai bang hamad khat kumni hemtep jingne kamang yasham kan usiran percaya kalian jawab presiden jok AKLTP perlu kibarkan cakamat yang bansew ikut kali undang show. Kain ini, kisah nak kini masuki, bagi ayah ini benar no, bapa dia sakri, bansabi yang ditimpa jenis antar kali untuk berian, dan dia bapa. Henry, yang kan motor pat, hantia pat kan motor, kilang hidup, aduh bertahan benar. Yang tinggi ayah ini ikut minawal, kena berkhidmat kami dijadikan. Kaya kini, long yepi, bandar sama, siapalang, polindo, bagi kami besar, min sami aku siamadan, kapa kami semua bagi penyu, yang ketuk segi besar, kami besar berada sekretariat. Dikeluar bima. Kawai kami kodong, kasorkar, kalau pensiun yang ada pi, kelai diskin, kelai di prime, kelai kita kembalakan dong ilam, pada kemar, pada jenjua. Ngerapet mereka, wapet tan yang kam sorkar, ngerai ngerapet dia, ngai kembah, nada ditrai kam lajong, mengiseng kam lajong, kalau lek dah kuning, dah kuntai, iku bakal keluar lut, bakal kot, bakal simlut. Hani yang percaya, ikam sopa somyak juga sorkar kelajan, menu penyokong, kita mantep ini peran rebal berfai. Lalu kita lambat jenai Islam, bagi bahas Islam dulu. Takwa yang kawai mantep ini, cherry blossom, kata cherry blossom kebang, kila pendiang lupa, lai sang nai bermain kita kenang tem napari kejelas ini. Sakat noram, sakat nong ini syak karam. Kepada sorkar kan saram yang kami mengejar pria jogi. Dikeloy bersyak karam, dia keloy. Keloy berpendek yang kemudian bunuh. Kalau ada kiwan di nongkrong di paper dari macam dari jogi kepada par dari jogi. Dikeloy bantiker dari bersenkia yang kemudian bunuh bersumar yang tukang plastik. Sorkar program, nak kena ni, nak bersin tu lah, tumbak pol, nak lebih dulu ipilah arsian, nak kena mau di, kayak kemudian tu lah, ngan say no, ngan say
naka sentur mo jangan. Andrei kalong ne noi kalong na kongkong. Abang apa kisni gipor berangnya, agini kisni gipor naiba. Sukar kam ipat jauh yang itu. Ngilong ipapok sih rebal. Ngilong ipapok. Orang bisung ngilong ipapok rebal. Sukar nilai jumpa boro ini ipapok. Kian mau. Balada pion ban kono engis kami jengkan kono. Ndai apa hangi. Harga sisa kalau di berkot kan, nah kalian ke ikan kalau orang bagi melek marwai mo, akan orang kekam, bila ini hak siti kita ngelapa sekarang, lifestyle saupong, rupong sispak semua kerjanya kan kawan, ngerti kenapa? Maka percaya di peradaban nangis sekarang. Waktu jengkelmen, nah kalian juga di perali jika jengki kita ni kepa, syak sorgar, minyak cekemat. Pidin dai follower tungi ngalong pidai hi kinong Kristen kinong sikam bapura ya kani kamat kabangin sayo dai kecing to yang aya pilang barok duit dai nem karena kamu yang beli itu di sarkar ya dai kaba ni don kam bagi jing kumi kita bal kita dong pok adalah borohi borokoi lingkong agenda kabangin siap nang isimat ada sarkar kam sa kalau opening letter show CM of Meghalaya again. Wadana kumaso wilwerte chief minister ule Europe ule Thailand Sibnai na ule elde ke city ni tupaya setria ya kini ko office letter sabda nyapan Simrai dan dekat papi travel kani kami kong ga agenda opening letter show siam jong kami Meghalaya kabyang tak siap cuma bertolong kabyang nama dia saya salah telingon kabar tolong bersegek kamai haki kelas option dari ke wangisne sengek kemai terkepalai dari ke peace rally ke basau ke hunger strike kanu ke trai bagi orang yang ada kocik di barok ilan hangi sau ketika jendana kalian ke AKMPA ringkat bat inong yalam bapel lagi district apati ki peranong yang kemai kai kerai isim dia berpercaya ni kalau musim ke strike pensi ni melingkong dengan percaya yang dia kemelingkong kali ke opening letter kemelingkong ai lawan di sansi Josni Chow Chief Minister kali kita ke agenda kemelingkong kabar tolong mensengi kemai kabalai kalong ke peace rally berkebasau kalong ke hunger strike siapa nanta kanu bailong play menjul kawai ni kita minrakti kum kadak kejingnya menjul kumno nyele torai kani kejing Simrai nama pakai jusim kumangi kalsulong ni pakai kum kejingnya donbor kejing koman yaki nampak kum pakum kata kabanol ka asam ka bangdon ka pagringkap pati kinongnya kali kumno kai kerai sim tu ko opening letter show ai ko opening letter show siam chief minister Sidiou to ni rasim ni banyu bain ni Sarkar Meghalaya kariban keran berkariban kenjoktin the Government of India, the Airport Authority of India, the Ministry of Railway. Baik driver, medically, ibawan na po Meghalaya, ibalik siya po railway station, siya po airport, hindang naka-designated spot, naka-designated jaka, balap mangkarpang na magkagi kali ML. Lamar baligay na baca magkagi kali ML sisin magladat, wan buo passenger po airport, ladat buo passenger may airport, may railway station, ihapan nino pagkanlet siya ki jaka boper kum khanapara apalkan bazar nekin hapa bapo airport sikinta ki orang apo airport bigi pala jika sikinta yaksi khasan spa kabai parking tiperkan mobil lai haja san spa untuk main driver usia khasan spa kabai parking
atau kamu kasih. Lesi pi babiang, Minister pi babiang, Cabinet pi babiang, kerai kai kasar spa pemrap semua ini. Kerai ini kerai berjumi, bolong diboduk, dibapala kan membaca, muslim berdunia. Hei kita pernah kata kasan spa, kinrasinya, kinai betul pertingna. Kena kalian yang sokar Meghalaya haru kadai tertentu. Ya ka government of India, ya ka Airport Authority of India, ya ka Ministry of Aviation, nantapat buat ya ka railway. Jadi panai ka designated spot di Tinang Meghalaya. Apo ke railway station, apo airport, ke parking fees ku kadai penlong. Real estate na pamilang na pareng. Kabala, bangiru ina pensiyo. Pagkalong tahe ka, jing kamay jungi. Ako tu meski na, ako betul. Kumbabi ang will give you a sustainable atmosphere. Andai kami sustainable atmosphere. Kadi oli atmosphere. Kamdan jingkut iye, apo ground level kamdan jing terekam iye. Kalau kan hasun tenang, oli atmosphere kumba. Andai kacing dawa jungi kalau baik, kamdai nang mentah jungi. Andai nang mentah kikun kiti jungi. Kikseo jungi di Permuan, Batalaway jungi di Permuan. Ang nakuntahi